Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Hidana down 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 Ki lightly kisang phalang na West Khasiels District bagan thop yakan New Trap Youth Council, West Khasi Students Union Sengkimi, Western Youth Federation Sengkimi, ha ka arp santrek unai weng arajar arpho kila pelong da ka protest rally bandawa pensange no shwaya ka personal interview nak benta ka post LDA kom types hadian ba kilami ki kendrom kendram ha ka by day bat ka jingbom shah lor ka kompanya ya kene ka examen ki tai ki lightly ki sang halang kilayami na yo nong stan ban ya rally da ka jingtmu ban lektor sha DC office Henry ka tai ki jingtmu kala pulom no hadian ba nakaliang jungki bor penya district kila khang la no ya kita ki sang halang bat hadian balai penbek la aila tangi kinoy alam ba kin le yakendo ya udisi kinoy alam jung kita giseng bakan thop ya uba dison president WKHSU Sengkemi bat usamla one day bok lingdo general secretary ke HYC West Khasiels habay kren bakin thok khobor kila penpau da kabaong ba nakaliang jung DC ulak kentat ban pensange ya ka personal interview namar la da pensange ke interview kin sami sadaki weipat kikin huon baniki kumta na kaliang jungi noi lam jungi laiseng hakabai day bat ka jingbom la shu jung DC ban pensange ka personal interview nak benta ki post LDA kom types kin saya syong perkhat kumnu bakin le ya kini ka benta bat hakajuk kapor kila dawana DC banang ni Shekhmat ka rukom thongkam thongjam da ka DSC ka day ban long ka bakhot pasuba ya ka bayo kundu ka DC bila dawa na DC ada bani ka rukom thongkam apo DSC ka day ban long ka bakhot nadu ke da ka nadu ke ki rukom penilai atau exam. Jadi nak kalian dulu orang bahas korban atau exam ru yang itu ki question paper itu ki question paper kimdai ban leak mani kimdai ban habangi juga atau exam em ke judo kini ki question paper em ki justam tinggi orang balak no ka itu ki question paper haswa ban atau exam ki dai ban stam te nala atau exam la dai ka por salau no yo gitu ki question paper sasam si ki ba kata ka dei ka ba ni dawa no DC ba ka dei banong ba khoi amar lada kitu ki question paper jumdon ye ka stam la pendat ha kitu ki question paper kemul kata ka don ka ba la le butu la de la don ke jing le ka ba mi hap te hadir habai ye dei ba ka dei la ye kren ba DC ru ni ong ba kular yang ni ba nang ni Shekhmat ka long ka ba khoi ha ka bede bakat thungkam thangjam wong khoi na kular ting bat nging yong lada kalong ka bakhoi sisa na kaliang jungi kiseng balang ha ko por penong exam ngin le japo spot lada ngin lap ngin le dak bateng bat ngin sisa ya kani ka rukom thungkam bat na kaliang jungu ba lada uong yang ni ba lada filap ya ha bede bakat ni ka benta pin I report yang ni bat uong ru ba nangi Shekhmat lada ngan penong ye kano ke exam khot lang ye yang ni kiseng balang bat un pin don pergi bah kumno nga organize ya ka exam ha ka bede berke jing le DC mar uong ru yang ni ba lada phi pa ban ai jingmut phila ban ai jing tho yang ni bat hak po haswa ban dong jing exam ro ban long ya ka exam philwa dekat bat ni le expect lang ha ka tu ke jaka bede jaka exam kata ka le ke jing tawa banyak keren ya ke jing penlong kendram bat ke jing molong kebomlong transparency dar kompung kampung jam akabalam hakini kesini kalami kalong ba habede berkepus LDA kompaktis bala penlong aku dapat penlong kata DSC kalong ba kita sebut ini perlu keram bagi social media bagi press kalong ba ada Tisha atau virus wa pak kita komputer dengan masuk flash ke depan baru di file coba DSC file jadi DC ko flash ko ro but ena met mla hiru kan permi eta solve ya kalau bah ka tu kual bisi bah isumi sula ban print tangi tarik
pandemi sibon kita ni kalau ada Indonesia atau virus ni kita kispat komputer kalau ada penting kenapa kalau ada Indonesia atau virus kemudian bagi tu file lah korab loh bagi tu misuk kita ni dia mentang asing ngilai kendu audisi pada audisi ngilai keren syai nak kalian tu nang ni syakmat wa kalian wan kalian baik arti kita jam bagi labu sipun kijing tawa bahwa ya kali isi ya laku nuno kali isi hakipol bagi written test dan personal interview kira penrengkam nak record keyboard kompi video clips apa personal interview bat nang ta apa jika written test kira pembiang ni tadi ban screen bahai ya kita kena kau exam kena penrengkam bakalan kira ki mobile penrengkam kini lek itu mah proxy di kepada berkani kalau kalian bisi uang bang kalau kerpat ini kalau bang intok ada kecil ya kita tim sungguhun nak kalian juga kisah malam dan ini jadi samlawat kau macam ayah hau ya kecil tok bat ngon sato ya kalau usato mau usato action ke sarkar lah sarkar penbiang kita kecil kambar kau yang diisi kemudian ngaruh ngakloi ban peniak baik jadi peluang transparan kumba tolong kisnam ke boleh dapat kapor jong arun kemabi ya kecil kapor tolong ba dari kau tadi isi ke benengkong ke ba hilap ba kalong transparansi itu kata-kata ban ikwaru ba nang ni sikmat ba kan diisi kan sim ya kata kan uksa ka balong transparan ku balale ki kidisi ba kama syua te kita ki bangi ya krem adusi bar ka bede berka jing dawa jing ong ban pesangai ya kan ka personal view ka balalong lasai ka singi aku terik ka bede dusi bang ba ngamla ban le ya kan ban pesangai nama kidan sibun kendrum kan ram bat kini samla lawat ka macam ki ada pas ki dari tetes mah di nipat hak bede berkan ni tunggu siang malang ni haban syau berkat guna balik nam ta lasai kasi ladai min move support dan ni nilai community action kalau ba bisa hadin kata jenis syau berkat jeni misalah ban ai karai